van noi gam tina ku kichate ho zo sin bon chaw win ni khupha tolbol January ni simgu Tuesday ni khuin zong thuso na ngai ki du hite thuso ngai taw hite zani January ni simnga ni khuchun Seitol gam kai sunga Meilhei hot chen in khat achi sa meini sim thum sang ni le som ni le thum ni kho akipat an kilo talo suchi in sung khat achun sim thu bomb improvised explosive device IED an Pokehna 18 Manipur police on phongdo vinahi chule Manipur police on sebe na wachun Bisnupur le sung pigam gi Seitol khusung ward number 8 in khat sunga chun jani January simnga ni khuchun IED kiti sim thu bomb khat an Pokehna kidin chuchi bomb Pokehna chun mini an kitong khatlone tin Manipur police on phongdo vinahi chuti a chumuna bomb ni zen a Pokehna nung chun chuchi bomb Pokehna thilsu ho khulchil na neidingin National Investigation Agency NIA ho ngan sina Kipeta tin Manipur police on hin phongdo vinahi sim thu bomb improvised explosive device IED teni Pokehna nung chun Manipur police inspector general of police IGP le superintendent of police Bisnupur district le team hon sumun bomb Pokehna muncho aga vilovinahi security force on chuchi bomb Pokehna mun vel a hotcho combing operation bolovin avela chudabang thilsu ho thun lo na dingin sumun vel a chun security khauta akoi taw vinahi tin Manipur police on phongdo vinahi chuchi bomb Pokehna chungchanga investigation achi lajingin holchil achi lajingin chuchi bom supu ho sim thu bom supu ho maddo hinadingin panakila jingetin Manipur police on phongdo vinahi Seitol khumuna bom Pokehna nung chun Meilhei hon chuchi thilsu chu kuki ho anga ovin kuki hon Meilhei ho chen khusung ho abulu vetin kiphin na zat chum chum na bolovin Seitol khumi hon kiphin na satan chi hla piovin security force so chumun vela ho an kino to piovin hi Seitol khumuna bom Pokehna Meilhei mini ki to kha nungin Meilhei ki loi khom na zat chum chumin kiphin na zat chum chum bolding agovin tolbol January ni simgup tuni khuting le Meilhei ho chenagam sunga total shutdown phon do ding anago vin total shutdown an phongdo vin a hin la vainungin chuchi total shutdown chona la do vin to mun ki phina sidin protest zo ki bolding hi taitin thupun hin bol vin hi chuchi thilsu chu kuki ho mo jingwang chun chuchi thilsu chu Meilhei hon thuchin a head do hiding hitan total shutdown bolding a good cho za cha ta asa u hiding a hin total shutdown zo hitalovin ki phin zo ki bolding hitin a thuthu naw chu hin khelovin hi Meilhei hon Seitol area a bomb Pokehna seinaw chungchang chun Kukizo council hon zong thupur hin bolovin Kukizo council hon seinaw chun chungpi gam kai Seitol area gam nong phai khusunga Meilhei lo hon Jingka alam ni dan ngale minute somli chule jingka alam ni dan get vela bom su pu naw sunga phomo sa naw thu ho phongdo vinahi chuchi thilso chu Meilhei hol kuki ho ki ka agam gi kisim security force on event bit naw mun sumun to kinai namun vela an hlung hidanin zong kuki zo council hon a phongdo vinahi chuchi buffer zone chuchi gam gi chu aza bol chi na ding vin kuki zo council hon a phongdo vinahi buffer zone Akisuhkeh hile security force so gamgi buffer zone veng bidam ho gale tul tu tang na dinga panla hon apan la an ho chu mo se su ding hitin zong Kukizo council hon phongda uvinahi chuti a Christmas le New Year kin gon lai ta a chudawang thilsu ho athun chu phamo le jingitin Kukizo council hon phongda uvin phamo sa naw thu ho phongda uvinahi chuchi bom ki supu na chungchang thua khulchil na phata ane hineding le bom supu ho maddo hinedingin Kukizo council hon nge na pelur vin chule security force on gamgila buffer zone la ho phata aven bit jingwa chutawang thilsu ho avela thun ki lo na dinga security force on panala chi neding vin nge zong bolu vin hi chuchi sim thu bomb improvised explosive device IED Pokehna an kitong khateni cho soibam sanatom ba singkum som ngaleni son of late is angobi sing Seitol makhalei kai chule nungthombam Indubala Devi kumsom thumle sagi wife of late and Bisorjit Singh of Seitol hayakun maninglei kai hilone susi Seitol khumuna bom Pokehna thuto kisaya
total shutdown an phungdo hot cho Meilhei ho kiloi khom na group gate hiu vin all Manipur students union amsu ho pan na a kiloi khom na zat chum group sagi to agoma group gate hon tuni kho a total shutdown phundo ding na go do hin suchi thil so chu kuki ho ango jing wang chun kuki hon buffer zone a kho khelwa sumuna Meilhei ho cheni na bomma ka koiding chu thil thei lo be khat a hin Meilhei hon adin mun cho anung vet kidule thili thei loading a hi a head part of total shutdown and phondo sau cho ama hon an kinung la do hitai chuchi bompo ke na thil su to ki sai chun thado community international tia kimin wo hon media release khat jan hi January simngani khu chun an so do vin chuchi thil su chu kuki ho khut nung hiding hi tin a phong do vin chuto banga na chatlo ho got na sangta pi hi na ding vin nge na pelud vin hi chuchi thil so to ki sai chun Manipuri Students Federation MSF form thupon an volovin chuchi thil so to ki sai chun security force so thi mon chan vin hi security force on armed force special por APSPA 1958 adi lo lam ta man hidanin zong aphong da vin hi achi sa many symptom sang ni le som ni le thum gal ki pat zo nunga Manipur state sunga chamdel mon om ne dinga hong ki solut ho central security force on ato ding wa lom ho mi pi ho ne lego ho ven bit pi ne dinga ato dinga tham ding ho a hi ding dol ten atong do po vetin thimo chanu vin hi People's Progressive Alliance Manipur PPAM tia kimin vo hon thopun an bolovin hiti Manipur state sunga president's rule achi la jinga hi le Kashmir gam sunga government in athil bol ho bang cho ahin bol kha ding ham tin agin monau thu ho phong do vin hi Meilhei CSO PPAM tia kiloi khom hon jani monday ni kho athu phone abol na wachun central government in achi sa sang ni le som le ko kuma Jammu and Kashmir gam sungan chila apio article 370 asuke over Jammu and Kashmir state cho union territory ni an so Jammu and Kashmir le Ladakh union territory an so tabang cho ahin bol khading hom tin agin monau thu ho phongdo taw vin hi chuchi PPAM tia kimin vo hon ase be na wachun Manipur state sunga president's rule ahung ke koi na hi February ni sim som le thum sang ni le som ni lenga ni khu chu hitan Manipur state sunga security force so tamta aki koi tan Jammu and Kashmir gam sunga sang ni le som le ko kuma central government in Jammu and Kashmir gam sunga chalo naw bang ta Manipur state sunga jong hung chatlo khading hom tin agin mo naw thu ho phongdo vin hi Manipur state sunga temporary president's rule hi ahin khialam dang of state of emergency ahin phon da ova phat so ta adinga president's rule ahin koi kha ding ham tin agin mo naw thu ho phong do vin hi chule chu chi PPAM tia kimin vo hon ase be na wachun Manipur state sunga zalinam chum ho adinga boundary ong ki kai kha ding gam tum ong ki sim do kha ding ati za naw thu ho jong phong do vin hi Sutia chu central government hung chalo khawa hile ki hlepna linta hiding a hinabanin India government to Manipur government in merger agreement Manipur merger agreement sign and bolu tazong sutia achon naw chu hung ki kalding hi ti na phongdo vin hi hichi chungchang thu ho a hlendo a MLA ho thibia naw chunga hichi PPAM hon thimo chanuvin MLA hon aseding walom ho imacha seipo vin imachan panal po vetin thimo chanuvin hi mipi ho lamkai dinga hlendo ho Manipur gam sunga Akisuhkeh ding dodal na panalo ho thimo kisan ding hi tin zong phong do vin hi Member of Parliament Local Area Development Fund MPLADF chungchanga do na ki bol ho RTI application file ki bol na chunga Lok Sabha MP Dr Bimol koi zamin an don burin sutia RTI application file bol pa jong chu aman ami het sa a hi dan thu ho phong do in ama pa chu BJP ho to ki thu khom jing a hi dan thu ho jong phong do in hi Sule MP Bimol koi zamin sebe na chun MP Local Area Development Fund chungchanga RTI application file ki bol chu ngol huita a hin thepna china le khan to na machal na ding I macha lut lo hi la hi ti na phong do in hi ama pan sebe na MP Local Area Development Fund hi MP ho zo sin kum khat adinga dangka crore nga ki mu hin chuchi dangka crore nga cho kum khat sunga Manipur state sunga assembly constituency som thumle ni adinga ki mu hi bo vetin aphong do in hi sulema pan sebe na kum khat sunga MLA ho zo sin MLA Local Area Development Fund amu hi dangka crore ni che hin assembly constituency som thumle ni hop sunga MLA som thumle ni in crore ni che amu cho
agoma dangka kror somup lali ahin fan chu zat chukum si le MP le MLA khon an muzingu hi tin ama pan phongdo in hi chule ama pan sebe na chuchi local area development fund ho cho public paisa hi bovin mi pi ho adinga paisa hi bovin private adinga ki pi sumle pa hi poitin phongdo in hi chule chuchi fan ho cho phata ki man cha hi le Manipur state sunga lampi si leisi chule ambulance hoilo ambulance se sa ho a hi lo le school hoilo school phalo ho sutobang ho chum lo healing hi tin zong ama pan phongdo in hi chule ama pan sebe na MP local area development fund dangka crore nga akiman cha na ho mi pi ho heading a do nong ki bol thaya hi le mi pi hon heading wa lom ta khat chu hin chutokilon chun MLA khon local area development fund amu ho MLA somthum leni in local area development fund dangka crore som gup leli amu ho akiman do na sumle pai aman do na ho ana to na ho mi pi ho heading a phun do di wa lom hi tin zong chuchi MP bimol ko exam chun phongdo in hi kukite gam sunga ki sim do ki kom tu na dinga an ki sim do German road le Tiger road chungchanga Meilhei hon he na bol nungwa National Green Tribunal NGT hon khamga na nei naw chungchang thu to ki sai chun Kuki Alliance for Nampi Awakening Movement KNM hon United Nations le US Embassy hinga chuchi National Green Tribunal ho thupi chungchang chun he na lekha khadan pilud vin chuchi lampi chungchang thu ho kukite din mun ho an het sa naw chunga Meilhei CSO Meilhei Heritage Society hon Prime Minister Office le Ministry of Home Affairs MHA ho hinga memorandum an appeal vin kuki hon chuti a foreign power so hinga he an lekha National Green Tribunal ho thupi dodal na a lekha pi uchu apamo he zingin chuchi acha lo naw chu tizat ta hitin Meilhei Heritage Society hon PMO le MHA an het sa vin hi chuti agam sung thulela ho a foreign gam mi ho foreign ho angki kum na dingwa sutobanga nge na lekha ki pilut chun India chamthlat na India sovereignty sule India thanei na sule India gam sung ki vai pu na asu ke hi tin song he na lekha an pilut vin hi Bangladesh Prime Minister Louis Sheikh Hasina in Bangladesh India le Myanmar gam sunga khona Christian country khat sim do dinga ki go etia foreign gam khat thi mon chan na thu ho seina thu ho cho hi chi Meilhei Heritage Society hon avelin PMO le MHN het sa ki duvin gamdang ho to ki thu a hi chi kuki ho hin to gonja chum chum anei huidanin chu chi Meilhei Heritage Society ho chon an het sa uvin hi Kuki mina kiloi khom khat Kuki Alliance for Nampi Awakening Movement KNM tia kiloi khom hon United Nations Environment Program Executive Director chule United High Commissioner for Human Rights Volker Turk chule New Delhi US Embassy hinga chuchi National Green Tribunal hon Kukite lampi akisim ding Kukite lampi dodal na a thupon a bol ho chuchi chungchang thu ho chu an het sa wahi Kuki mina kiloi khom khat Kuki History and Identity Protection Committee KHIPC tia kiloi khom hon zani Monday ni khutsun thupon an volovin thado lamkai lamjathang haukip le zem saukip Kuki akun akino do na thu hole aikal lamjathang haukip to zem saukip hi thado klanin jong hoplon pon amani hi ani hlona haukip ai hlon bovetin thupon an volovin hi chuchi KHIPC hon sebena wachun hichiteni hi tuletun imfala akisel thonin Manipur Chief Minister Louis N Biren Singin atosotlon hibovin kuki chate ki khentil na dinga ponanal jing Chief Minister Louis N Biren Singin atosotlon hi tina phongdo vin hi chule KHIPC hon sebena wachun Biren kai hoina noya hichi thado Students Association thado inpi Manipur thado Human Rights Advocacy THRA thado Youth Union TYO thado Community International TCI holoi hi aman cha uwa hitabang kukite sumin sit na dinga adi lokta a press release so statement hon so do jingu hitin KHIPC hon phongdo vin hi Sule chuchi KHIPC tia kiloi khom hon sebena wachun haukip lep kip gen hi thado upa hi hlonin thado hi thalun chapa aneu pen hi boveti na phongdo vin hi thado hi phungkhai bovin phungkhai dang ho chunga ale na dingom poitin jong phongdo vin hi
สุเลจุจีเกจไอพีซีที่อากิลอยขอมอนเซเบนาวจนสังขัดจะโกสอมงาเลกุบกุมามันปุรสเตตสุงา tribe recognition อันกิบอลทาดาวจ่ออาตะโลลุนเนทาดาวฮอลำไกนาอันบอลโลหินบอลขินนันลินตาฮิตายตินจงพงดาววินฮีสุเลจุจีเกจไอพีซีฮอนเซเบนาวจนลอดเจมเฮากิบคงไซมิสาวจังสันเฮาไลกุยเตมาเตหลังฮัลโตทังกิลองลุงดิมลุพอดิมเงลลุนกิมไบเตทาดาวไบเตลินทังอดังฮอฮีไตรบะฮิปอนอบอนซาวาฮีพุงขาเอโบวินอบอนซาวาฮามเลเปาสุเลสอนดันขันดันกิบังเซโบเวตินอพงดาววินฮีไมเคิลลัมจะทังเฮากิบเลเจมสาวกิบฮีเอ็นเบรนซิงเลไม่เลยหอขักขูดฮิลฮอนโบเวตินเกจไอพีซีฮอนพงดาววินสุเลมิปีฮอลเล government สุเลเมเดียเฮาส์อจิเทนดิงวินจงเฮดเซาวินคุกี้คอมมูนิตี้จุงจังทูหัวทุพนดิงหอพัตตาอคุลตุมาสัตวาไอคัลลัมจะทั้งตัวเจมสาวกิมาโคนาคิกังเซนดิงวินจงสุจิเกจไอพีซีที่อากิลอยขอมหอจุนพงดาววินฮีกังพูปีดิสตริกสุงอมคุกี้เตอดิงอาคุลุยลอยตาขัดไฮจังขมุนานิวเยียร์กินโกนาอาทิตย์ Friday จานาตะเลนไนท์อามันนาวจันไฮจังขมิฮอนไฮจังขุสุงอาคำเนเทยมัตซากิบอลโลคำเนเทยบอลกอยมาโลอหินาวทูหออันพงดาววินฮีฮิจิไฮจังขุสุงเฮจิสาสังกัดจะเกตสมนิเลทุมกุมาปูเฮลขตองจงโลยินอันเสียมโดอหินอากิซิมโดอากิปัดฮิจิขุสุงอาคำเนเทยบอลอหิโลเลคำเนเทยโตกิสัมไกกอยมาโลอหิดันทูหอจงอันพงดาววินฮีฮิจิไฮจังขุสุงฮีกังพูปีดิสตริกเฮดควอเตอร์อาโกนากินไอจ่าเฮียนอาทิสามาร์สังนิเลสอมนิเลทุมทัสุงจันไฮจังขุมีฮอนขุสุงกิพูโดอนักุมจันีอลินนักินโกนอันมันหุยดานินจงพงดอกวินฮีไฮจังขุสุงลำกายฮอนอเซนาวจันไฮจังขุสุงอากิซิมโดอากิปัดขุสุงอาคำเนเทยบอลอาฮิโลคำเนเทยจูเลอาฮิโลเลคำเนเทยอากิบอลนาวอิมาจ่าโลฮิดันทูฮอจงพงดอกวินฮีตูเกียไฮจังคุมีขอคำนัดเทย์บอลคำนัดเทย์งอลโจโลคำนัดเทย์อากิมังซาคำนัดเทย์จูเลกอยมาโลวฮิดานินจงพงดาววินฮีCongress government ho phatlayan ki simdo MGNREGS kiti manma gandhi min panna a sutubang to gon an ki sim khumi hon akhusungu akisu thingova government in nikhotha api naw suchi na to cho suchi scheme chu BJP government in amin an khel da ovin VBZ Ramji tin an khel da ovin hi chuti a chuchi scheme amin aki khel do an chungchang thu to ki sai chon Congress party hon phamo sal he jing ovin suchi MGNREGS min aki khel do an chunga ki phina za chum bolding a go vin chuchi MGNREGS min ki khel do cho avela anung khel kit na ding vin ki phina za chum bolding ni somli lenga sung ki phina bolding to gon siam taw vin hi US President Donald Trump in Venezuela President Nicolas Maduro gina an bola apan munako na haidinga gina bolungin ama pan apan mun adal ha lo zi chun US sipai hon Nicolas Maduro chu aum namun Venezuela capital Caracas ko pisunga konin agaman da uvin US gamsunga apuy uvin US gamsunga ko na anidin sa ataw vin hi suti a Venezuela President akimat do nung chun US President Donald Trump in Iran government lubu ho gina na bolin Iran government in mipi kipin hot sunga khan sit na ho anga chi na ding win gina khawta an bolin hi izem ti Iran sipai hon mipi kipin ho atha bewa hi le Iran chunga go na sangta kipiding hitin US President Donald Trump in gina khawta bolta na hi sutia US President Donald Trump in gina khawta bol nungin Iran Supreme Leader Iran gam sunga dinga vaipu alin pena aneyo Ayatollah Ali Khamenei kitipa tizale ajing danin akisayin ama pa hin Iran gam sungda tha a gamdanga ki sel do dinga go thim hidanin thuso ki muchun hin phongdo vinahi Iran vai pohon United States government do dal na a achalon ho anga alo wa hile United States in Iran vai pohot sunga Venezuela gam sunga anata obang wana ain to kha diu hi mi hon agin mo hitai United States President Donald Trump in Venezuela President Nicolas Maduro amado nungin US President Donald Trump in Cuba government gina na bolin sule Donald Trump in Greenland kiti Denmark noya chuchi Greenland gam sungjong cho lading anop dan thu ho na phongdoi na hi sutia Donald Trump in Greenland gam sung lading agot na thu ho aphon do nung chun Denmark to Greenland in phamosa na thu ho na phongdo vin US President Timon Sanu vin hi
US President Donald Trump in Venezuela gamsung vai puho avelin gi na bol kidin Nicolas Maduro kimat do nunga Venezuela gamsung vai puho akchi thelova US sei banga achalo lova hile avela Venezuela gamsung suki bulu kiding hitin gi na khawta abolin hi US gamsunga kipulu jing khamna thei ho hi athang pia Venezuela to Colombia ko na kipulu jing hian US President Donald Trump in Venezuela President Nicolas Maduro amat do hitan Colombia President Gustavo Petro chunga zong hi US President Donald Trump in ipin Boldingham Seitol hipoi US President Donald Trump in Venezuela President pa chunga na to achi hla pinungen Mexico Colombia le Cuba chungin gi na khawta hin bolin Mexico Colombia le Cuba chunga United States sipai hon military action ahin la theyu hi tien gi na khawta an bol kitan hi Hisi Venezuela le Colombia chule gamsum suma kona khamna thei ki pulut hotcho Mexico gamsungan ki puluda Mexico akona US gamsungan ki thalu ji hidanin zong ki seyen sutoki lonchon US President Donald Trump hi Mexico chunga zong lungphamo le jing hitai United States sipai hon Venezuela President Nicolas Maduro amat do uva US gamsunga apolu dova kona adin sa nungvin China in US government hi mo chanvin Vanoya koi gam hizong le international zat siding gamdang chunga thutan vai hom ding koi maum poitin China in phomos anaw thu ho phong do vien chusi Venezuela president ana anom Nicolas Maduro cho US in atha do loina ding vin het sa vin hi United States sipai hon Nicolas Maduro kitipa agamat do naw thu to ki saison China in thuponan bolovin US sipai hot chalo na cho international law to ki kalahin UN charter to UN dalemol hot zong ki kalahitin China in phomos anaw thu ho phongdo vinahi Myanmar gamsunga junta vai pu ho do dal na a government tha an ki sim do NLD lamkai hon government tha an sim do National Unity Government hon thupon hin bolovin achi sa sang ni le som ni lenga kumsung chon People's Defense Force PDF photo Myanmar junta sipai ho Myanmar gamsunga sang saki le zakhat som thum le ko ve na ki kap tu vin chutia aki kap tu na wachon Myanmar junta sipai ho mi sang ko le zanga le som li ko en thina to ve ti na phong do vin hi Suchi gale tulchung chang thu ho report so National Unity Government noya Ministry of Defense son achi sa January ni simni ni kho an phon do hi National Unity Government hon ase bena wachon chuchi Myanmar junta sipai ho agoma sangko le zanga le somli le ko hola a thina na tu cho sanga le zagup le som ko le ko hiwin chule sangni le zasaki le somni le gup cho akitong khawin sukile junta sipai ho sangkhat le zakhat le somni le li cho PDF phone a hingin an manu vetin a phongdo vin hi National Unity Government NUG Government hon junta sipai ho dong na dingin ningkum sangni le somni lenga kumsung chon People's Defense Force PDF ho cho galman cha le izakai ho cho na dingin Dangka call sum 33.6 billion US dollar a saving in US dollar 16 million an pido vin hi National Unity Government NUG Government noya na tong People's Defense Force zat sum hon Myanmar gamsung pumpi a township som thum le sagi ato pha tawvin sule township som li likhat hi kolovin ato pha ding kun chaw hi tai tin zong National Unity Government hon phongdo vin hi National Unity Government noya People's Defense Force PDF group sum hon Myanmar gamsunga township phabe pato pha hola chon Mansi township Phalam township Indo township Banmok township Mo township le township tamta an to pha tawvin tule to ato phadinga godo township phabek cho Bamo township Chophu township Papun township Katha township le township dangdang agoma township som li likhat hi tin NUG hon phongdo vin hi Thusu isan hin ki chai tai thusu ngai ho zo sin bon chaw vini ku pha